خوشبو براین هجا دما و خوش به هیوی دکم روشا و باش به دوی ویدیوی ده ازی بحثا میوانه کی گرینگ و داخویانی وی بکم لی ده دسپیک ده لما ببورن یعنی اگر از هیرس بوم اگر از گوتونه کیولوج دوی مدرک هبه يعني دما كومرو هيرس دبن مرة بشكي ولو خناغرة بري هرتشتي يعني باجور دبيش اگر از هيرس ببم يعني جي وتنكي دروايري دركفة لما ببورن فرمو لید بن ناوی شعارات و بن ناوی نتویدو و بحثی وی جواکی بخواز بلیزه جواک جنماغ بری جواک دبینه بلکه بری زیده انسانی ما دالی پولیتیکای و نل پیش بون دالی خوندنه ده دالی آگاهیان ده یا نه وسایی و پرسا باوی سیستم دیگر که باوی سیستم لکور خویای نخویای وندای نوندای پکه تشتک پیکری پی نکریه ام ایدی هینی داخویانین ماموستا آلدار خلیل ببونوش نشکی به پکه او کانیا شیرین و آزیرین زانبونی آلدار خلیل لسر مچکان لسر مقود کرو با دیسا بردا خویای آلدار خلیل دیسا وگریای سر چاوا و دبیجه جامیر گلی کرد نه وکی بریه زانبون هیه آلاوی راگهاندنه هیه شوپاندنا انفرماسیونا هیه دبیجه یعنی گلی کرد نماتی خاپاندن سروی اساسی لسروی بنگه لسروی آخفتنه ازی بچکی برسوا حوالی آلدار بدم برولو بهنایی فرح به و آپوچی جی بچکی ولو مجیه خواه وکن اجبر کو آپوچی ولو پرورده بونهیم بونه که ولو سری خواه چوا آلدار سری خواه جمعار دطوینه پیل سری وی بکن پیل قرکاوی بکن پیل زکی وی بکن چبین سری وی لبردلی وی شیر و شکر و هنگوه هنه آپوچی جی هنه براستی ولونه يعني نكو أزوان اوی بگوتنی آلدار قبول بکن ای بجن هوال آلدار هوال شورشگر بریندار دستیوی دناوا شرد چوی عمری خود قنداندی پوری خود ناو ده سپیکری و جوان چیروکی ها نزانن تشخلی آلدار گلی می آپوچی نزانن آلدار لبنانی چبو دماد ناف پککی ده نزانن آلدار بری تبلی پککی چبو نزانن يعني آلدار ناز دکن هوال آلدار و سیاست مدار و باوی سیستمی و نزانم چه لی چیروکی آلداری لی چیه تشقلی آلداری چیه علاقه وی تیکلی وی به هوالی ویره تیکلی وی به کادرین پککیر شنو میر و به تایبت جن وان مسئله ها نزانن يعني ولو بتشعبكي ملايكت لآلدار دنرن لقربانيين آلدار برن دناوا ريخستنه ده ايكو دناوا پککی ده حتى نها ماي باغوز ده به آلدار ده به شاهين ده به كي ده به لسر قودي حوالي خو ماي ابياد يعني قطعيا ها نتني آلدار جمعة بدوران كالكان بقرس وبكيبه لسر قودي حوالي خو دناوا ريخستنه ده ماي هفيفينه كي نوب آلدار هاتي چه يكي ربن يعني روجنامه وانك هبچكي سول پلا خو بنر و اري هوا تداد يار كرن و تدا زانين و تخوشك شروفه كر و تنه يعني كو او هستي روجنامه گريه كراب آلدار بجنا يعني جي انفرماسيونه كي جدا وكي روجنامه وانكي سر بخوا وكي روجنامه وانكي كراب آلدار تنگاف بك
راب آلدار وی تیخ زوری چنه هوال تداد یار کرن و چو گوت و وان چو گوت و وان مسئله هانه چی رخستنی یعنی زانبونا وی روجنامه‌وان ربن وی بیره ببینید که پرسک دکت بجه روشا خالی سریع دموکراتیک لسر وی اساس یعنی جمر بده زلال کرن نها خالی سریع دموکراتیک بو کوی داره درد چه روشاوی چیه دهاتی آوی پاشا روشاوی چیه لیبری ویش مر وگره شر جهانی یکمین و دوامین و کردوی چاقی چبون و چوابون و روشوان جبوگ تروشا آلدار خلیل و پککی و سیستما پککی در روجاوای کردستانی در راوه بکه در شروعه بکه گرک آلدار خلیل ما و گر شر جهان یکمین و دوامین و بحثا روشا کرده بکه شغل آپو یعنی آپو جی جبوگ چکی بحثا چه بکه بحثا وی بکه وی و گر بری دیرو که به 10,000 سال 3,000 سال وگر سومر وگر نظام کی داری و جا همو ولوج کتوبر شمشتا ولو لحبینه و بده تیخ نوا پرتوکه کی بدن کادر خو رخصنا خو و سروک آپو و سروک نووی آخوی وانا جی قبول بکن آپو چی قبول بکن اف فیلوزوفیا مزن اف رامیاریا مزن سروک آپو قبول بکن يعني نزاني و جهالت حياة في درجة هاني أنجخ لنافا طريقتا لنافا حركة جهاديست هب ودنافا بككي ونافا يعني متفكرين شبكر من سروان خوندنا بس وكي بككي ولو دوغماتيك دنافا شبكري تفكرا شبكري د دنياي د چينه بي دنافا كرداجي د چينه بي و چيناب آلدار وی با آخذ جبو برسوا پرسکی بده و گرن وی ویدیو هانی دا خویانی آلدار ای داوی زیده تیری 16-15 دقیقه دا آخذ جبو گو برسوا پرسکی او برسف جی ناده خوزکا برسف جی بده یعنی جبر در باسی دیر اوکی ده و بحثا شر جیهانی و بحثا چرشل دکو و انفرماسیون توشو موشو یعنی از آنا دکارم وکی عنی وکی نورمال یعنی ما مستيكي كراب يكي شاگرد باخذ و انفرماسيوني آلدار جر سر راس بكم كو آلدار روني اف انفرماسيوني كتو دبيجي نراست شاشن و جر سر راس بكم لي وقتي بطنق وز وقتي وجينا بم يعني اف شغلي هما 16 حياة 20 دقيقة عول برسفا برسكي ددو و خوسياجي ما يعني برسبانا بشر بري خود ده روشا كردا يعني دنافر بحثا جا انجليز و امريكا دك و انجليز وجا بحثا سيستمي دك سيستما دولت بوينه و جبركو ام درواي سيستمينا شر متكرن PKK dervayê sistemê baş birêmet dervayê sistemê tu û serokê te û partiya te baş ji bo sîstema dewletê re ev 25 sal we xwe çirandî hûn çima dixwazin hûn û sîstema dewletbûyînê a Tirk li hev bên we yani tiştek nema we nekir baş ka vê ji mir şirove bike vê ji mir rave bike hûn dixwazin bi sîstema dewletbûyînê a Sûrî re li hev bên ma ew jî ne sîstema dewletbûyînê a ku tu rexne dikin كافي بيجي افان ناكوكين كود نافا ريخستنا ودهي ولدشي سيستما دولت بوينه ودخازن يعني تبلي في سيستما دولت بوينه جي ببن وبي سيستما هاني وخو تشران دي تيك نافا ديالوج جي وغهنا دنوا اي روشلات انا بين جبرد اي جهاني حق وسط قرباني بامريكا جبو امريكا دا امريكي اعتراف تناكن رژیم سوری اعتراف تناکن رژیم ترکی اعتراف تناکن ایران کسک دوی دنیای ده کسکی سیستما تا رژیم تا ده سلاحداری تا تناز ناکه او تو تخوازه انا کسب بزوره ورته تناز بکن ای هر اعتراف اخوه دبر کسین که تدبر وان دو قربانی دایه بده قبول کرن فشتروی انا کسجی حقی تا لسرسری انا کسی خم ناکه بره وره تقبل كسك تقبل ناك
كسك تا اعتراف بتناك رژیم سوری كتو بيجي من رژیم سوری پاراست تناز ناكه امريكي تعقوا سب 15 هزار كس كاتشو خورد خص بن آخه امريكي تناز ناكن وكي شروان التدنر وكي كري قرتيا وكي كرتي الخورا تو وگرن اخافتناوی بنره به چوا شروع دکه هیز ناو نتوی امریکا و کوالسیون ناو نتوی لدیجی ترور چوا نزیکی قصده و پککی و پیده و حسده و مسده آوان حمو کسیغان حمو وکی شروان بس نه قهرمانی وان ده لیستاچی وان سیاسی نهاز ناکن باشه ابنه کرتی الخوریه ابنه خلامتیه ابنه ارزانیه نه حيفا كردات تيخفي يعني تيخفي روشهاني وبحصا سيستما دولة بوينة دكو وبحصا اكو خلق ما قبولناك انجبركو ابنوك وانن خلق تقبولناك انجبركو ريخسناكي تروري اللوتي خلق تقبولناك انجبركو تخوش ريخسنا تروري قطناك او تقبول بكرانا امريكي وتقبول بكرانا تركي وتقبول بكرانا وحبوكس منيش أسجي بتقبول بكرا أنا كسجي تقبول بكرا كرجي بتقبول بكرا ليه خد تخدوري ترش ما خو نخستا دستي جميل بايك ودوران كالك محمود تقبول بكرانا تا كردو كردستاني حمو فروتي بككي تحمو فروتي جميل بايك ومقامك وجميل بايك دايتا تنوير رخنا نل آبو بك نل جميل بايك بك نل بككي بك كالاش بر رخنا يكي بككي بك رخناك الجميل بايك بك رخناك دوران كالكان يانجي لمصطفى قرسو يانجي لمراد كرايلان بك استبي بينم ازلام ما ببينم كتراب رخنا الوان بك وتدوي جي هاني ببينه يا برادري هيجا تعطي چد بيجت يعني چند ربن ونزان وجاهل هنه واشتر سري خبطه بينم والله الدار راست بيجا والله الدار ناخوينن ناشوپینن لدوت ناگرن نه چیروکا ته ادناوا پککی د ناز دکن نه چیرو نه انفورماسیون و انالیز دجوان رد بیجه نه چون لدوت ناگرن بچونا لدوت بچکی بگریانا و ناس بکرانا ب يعني كانيا افرو دروا ولو فينجي نيزي كتاب بنا خمنا كالا في برادري هان گودار بك بيتشد بش مثلا پدکی نبدستی کرده هات چی کرن پارتیا دموکراتی کردستان دست پیکی بریتانیا چی کرد مثلا وی چاقی ما کرد وی چاقی ایگو پارتی بناوی وان هات چی کرن شکو اف تیگهن گونیف ساندن ناز ذکرن خوندن آوان یعنی جی آستا گیشتن آوان آستا دیتن آوان خوندن آوانی دیرو که ده یعنی بریتانیا علی کاری آوان کرجوان نظام داخلی برنامج تبنیوی ساندن و پارتی دان چیکرن گوتن هون انجا خوصا کاربن ببن دولت یعنی ویرنگی هیوی یک دانوان لسروی اساسی پدکجی چی بو سروی اساسی مالباتا برزانی در کت پیش بریتانیا و چاقی هم ده هرمه ده تایبت پشتی 48 بیجن دولت اسرائیل چیه کرد و لکیلک آوه مالباتا برزانی جی لباشور دا پیش خستن هلبت کسکی لیکولینر نویسکار دناوا جواتا آپوچیا ده هنه بس ایک وره جیر بیج تدرواجک اف نراست اف انفرماسیون نراسته یانجی کاجی دریته کا چافکانیاته دما ته د اخبه بیجه هوا وکلی کولینر وک نویسکار وک سیاست مدار ته انفرماسیون کی دا جواتا خو دا حواله خو کاجمر جی درخینه تو بلگل جمته هنه او کی هبو خالد عیسی او د ارشیفا فرنسی د لیکو دګریاو ولو بلګیا د ارشیفا بریتانی د کسکی نه ارشیفا حواله پککی ال بریتانیا هنه دوستی او ارشیفا بریتانیا 5 سالی 7 سالی 5 سال 7 سال دبه فرمی yani herkes dikare lêkolîner dikare vegere ji mir belgeyekî ji Arşîva Brîtanî derxîne ku Partiya Demokrata Kurdistanê hatiye damezrandin bi piştgirî û alîkariya Brîtaniya wê çaxiz birim erê sersera serçava ez vê qebûl dikim bere hevalê te tu nikare
حوالي إيه بريطانيا هنا نفيسكار وأبي كل شاباش اشتردكن لبريطانيا هرن أرشيفا بريطاني جمر بلغي كيبينن كو قوتنا آلدار خليل راست هذه بيجم سرسرا سرچاوا لي گتنبه يعني جرك اف كسين هاني برسبا آلدار بدن بيجن آلدار هيدي يعني درو فرحيا بيدر جيولو ناب يعني ناب بريطاني چونه پارتی دموکراتی کردستان وان دا مزراندنه و جنه تنرجی بری ویجی دبیجه دبی طریقتا نقشبندی بریتانیا شکری کر های خلی سر طریقتا نقشبندی دوگر دیرو کاوه تنزانه از اشتر جیدر عبشینم تنکارت انترنت در دورته هی دما توره با آخذ لسا تشتكي ولو تيرو تجور ببلغي اور تشيت والله طريقتها نقشبندي لكور وانجليز لكور يعني دسبيكا تشيبونا طريقه نقشبندي ديرو كاوي حمو كس دكارن در كيفن على سر انترنت وجو آلدار بيجن آلدار والله اف در وقدن اف ددو بارتي ديمقراطية وابا نقشبندي ددو يعني ولو كني خب في مجي هاني دكن لوي هبن ايه كود نوا فككي دبي والله الله راز بيجه ايري بريم راز بيجه كابل جاي وي سرچا اساسي وان قوتني هاني ولو توش ولو داويجه ماند بي بلگه بيجه انا دما كمر بحثات كليه بارتي ديمقراطية مالباتا برزاني بتركار دبي بلگه بإيرانيار بلگه هنجي بإسرائيل بلگه هنه بس ايك ور باخذ وكي سياسة مدار وكي روشنبير وكي ليكولينر دبي بلقه دما كوزرخنا الفكي كيدكم از بلقه اشكرتكم از دبيجم هوا بلقه هوا اخافتني اف اخافتني هاني بلقه از برسبا بان اخافتني آل داردد دبيج انجليزا بارتي ديمقراط چيكريه و مالباتا برزاني دانه پیش وشخور ليه بنارن يعني شوا شيبونا إسرائيل ومالباتا برزاني بهفر ديار كرن تركي فاشست انجخت كارولو باخذه بعسي كي فاشست انجخت كار بفيرنجي هاني باخذه في مقارنة هاني في بيبانا هاني في مقايسة هاني لكارولو بك وخسكار راس بشي خسكار راس يعني راس بانا جيمي بقول انا خمناك انگلیز گبو خستانا بوی چاوی هانه المالباتا برزانی ولو پدکه بنریانا و اسرائیل کی دو چکرانا و چکرانا بس اف نراست اف دروا مزن کت دکه کو قاشو کت مالباتا برزانی تپیب چوک دکه یانجی تپدکه پیب چوک دکه دما توان به انگلیز گریده ده یانجی توان به اسرائیل مقایسه دکه لگوری منطقی وی منطقی آلدار خلیل اف نظم کرنه اف بچوک کرنه باشه آلدار خلیل پارتیات حزبات تو تاریخ خوی باش تزانه پرتوکی آپوجی تزانه و دا خویانی آپوجی دوی مثلا هنین و گلک پرتوکین ترکاجی هنه و ای کرداجی هنه بحثاتی کلیا میت دستی میتی د دامزراندن و چیکرنا حرکه پککی هی کسین کجنا پککیشی قطبون نفساندنه کسین يعني بطونا بلقى هنه بطونا كو بحثا بي مثلا هاني ديك باشه تدوي تشت بيجه دبي واري هاني تشت بيجه سروكتي نووي بيجه ميت پرش ميت گرتيه دريا نجاتي كيا بيلوت و بي PKK دامزراني تشمر بيجه سروكتي نووي ميتي خاباندي و دماكو فقريا هنا شعبي خو فكر جام ترك وتخوازم خدمتا قال ترك بكم واش قال ترك حزدكم واگر فرصتك هبه از خدمتا قال ترك دمه وگر پرتوكا آپو اورفا صول ماسه یانجی پاراستنا اورفا یانجی محکمه اورفا وگر آپو به چاوا مصطفى كمال اتاتürk دو پاریز آنا جارنا آپوچی دبیجن هوشنگ واناش کرتینن یا بریم آپوچی دلالی یا خوشکا آپوچی دلالی نسو جیمن کو نخوندیه
نسوچê min herin ji xwe li pirtûkê serokê xwe li pirtûkê partiya xwe eger pesnê Mustafa Kemal Atatürk nade ez nemada axivim. Eger pesnê dewleta Tirk pesnê Lozanê dema de amadekirina dewleta Tirk nade ez nemada axivim. Mustafa Kemal Atatürk hildi dijor û serhildana Şêx Saîdê Kal kêm dike. Wî sûcdar dike. Ev apo serokê wê newewî apo di pirtûkê xwe de wilo dibêje. Masûcê min im a ji xwe tînim. Mi bi zimanê erebî ji were eşkere kir, mi bi zimanê Tirkî re, yani û ji xêrî nota gorişmesê apo heye ku eşkere pesnê Mustafa Kemal Atatürk dibêje Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e. Aldar. Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e. Ya ti rast eger tu bêje erê dijminê gelê Kurd e, demekî apo derewa dike. Eger apo dibêje Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd demekî dostê gelê Kurd e. Demekî tu derewa dike. Yek şer diyayê. Yani dema ez tê munaqeşa wan dikim, munaqeşa apoçiyayan jî ez ne ji cem xwe tînim, ez ji erşîfa PKK, ji pirtûkê PKK, ji pirtûkên apos tînim li hemberî. Lê evî rebenê han dizanin ne ku nizane. Ez aldar naz dikim, yani li Şamê jî me hevdû dîtiye, li Garê jî me hevdû dîtiye, me bi hevdû ri qirik û gewrî ez çaxê apoçî me hevdû naz dikin yani. Na ez dikarim bersiva wî bidim rûbirû. Sing sing. Bi mantiq, bi gotin, bi belge. Ew dikare hevalê xwe bişîne, çawa kuştin û tasfiye li Sûrî dikir, dikare yekî ciwanekî bişîne wî sor bikin wî germ bikin ev ya xayîn e, dev davê ji şehîda, dev davê ji serokatî û xelas. Ev bersiva apoçiya ev e. Berê jî ev bû, niha jî ev e. Dikare wilo bike. Lê wekî zilama, wekî nivîskara, wekî rewşenbîra, wekî welatparêza were muhacece bike, wekî munaqeşe bike, çine. Li ceman xalas. PDK û malbata Barzanî dijminin û dijminin. Yani tiştekî wilo û ja yekî ji nav wan derkeve û bêje tu nerast daaxive ka belgeyê te, tune. Tune û ji çepka bixwîne bêjin ew û ja li ser social media derkevin û serkeftin û serkeftin. Me serkeftina pêkanî û me nizanim çi û me dijmin xistî tengavê û serkeftinên dîrokî û pêngavên dîrokî û virên dîrokî. Mînak li Bakur PKK derket. Ma PKK derket partiyeke neh hêdî çend xwendevanê zanîngehê bûn dixwestin ji bo Kurdistanê bixebitin. Ne. Yekser hîna çend salê wan çînebû, hîna xwe baş komî ser ev nekirine, hemen di NATO de biryar dan gotin ev tevgereke terorîst e, ev Irhabî. Çima tiştekî Irhabî çi kirbû yani nekirbû. Lê ji ber biryar ev e. Çênabe dervê vê hereketa wan çêkirî tiştekî din derkeve. Yani dervê li gorî fikrê wan wan bi tewcîhatê xwe tiştek ava kiriye. Dervê wê yek wilo bi serê xwe derkeve. Mesela dipersin ya divê PKK kîl pişta wê ye. Kîl pişta wê ji bo em zanibin eger tarefek navnetewî di hundirê vê pergalê de bêje erê evana ey min in, weçe belkî wilo zêde bi ser dineyên. Lê dema gidîtin nav tevger hinek xwendevanin û bi serê xwe derketine, ya got çi ma wilo hema bi serê xwe hûnatin ketine meydanê de em qebûl nakin. Ji bo vê jî min heta roja îro serokap û di hundirê girava Emiraliyê de esîr hatî girtin. PKK çêbû, îna destpêka xwe de bû, NATO got ev tevgerekî terorîst. Ka belge? Ka daxuyaniya NATO? Di ser çi esasî vê informasyona hanê? Di ana ê derdora wî ê kulê guhdar dikin û ew rebenê ku qaşa û rojnamevan e ê kulê guhdar dikin. Jê nabêje kanî belge te ji kur anî. Ev informasyona hanê te ji kur anî. NATO gotiye PKK rêxistinekî terorî. û ji aldar dibêje ka me çi kiriye? Me çi karê terorî kiriye? Wer vê derê ji te bêjim te çi karê terorî kiriye? Wer vê derê. Berî her tiştî hevalê te kadroya rêxistinê di 1907 niha Celal Aydin bi biryara serokê te Şahîn Donmez û Cemîl Bayêk çûne Celal Aydin kuştin. Baş e? Di qunaxa damezrandinê de berî vê bûye rahanê we êrîşê eşîrê Kurda li Hîlwan û Sîverekê berî ku hûn êrîşî tirka bikin we êrîşî
وان عشيري هان كرن باشا نتني ولو نهاتش مرد بيجي تدخستي بارتي ديمقراط وارشيفا بكي في مثلا دو كشتنا حقيق قرار براي حقيق قرار براي هوا هنا صاغ وجد رامزران دامزرينرين بكي باقي قرار ويجي نفساندية وسليم شروكا نفساندية وقالكس نفساندية كو كشتنا حقيق قرار لعنتابي قمان لسري وتليا آبوتي دي اف تفيج جو كتلة خورت نابيج يعني تفي مثلا هاني تنابيج ناتو قوتي ابو يريد تروري بشتيوي تو كوكوم بهفدوكتن يعني حتى باز دي تباخي حزار ونحسد وحشتي وشارة كتل همبري دولتا ترك قاشو شري چكداري تل دارخست تچو قيسي كردا كشت تچو قيسي هماري خو كشت تچو قيسي كادروي خو كشت تجاجمرد بجي افنا ترور كاف چيه يكي اشتا قطب وتراب هروي بكوجه يكي رخنال تبك وتراب هروي بكوجه افنا ترور كا ترور چيه كام ما چكني يا وجبو خودي ام درونشتينت حالي خودي ما تكن تروريست امش كو تروريستن دباش تنه تروريست خمناك تبريج بو كردستان تا كار دكرنا هاتش بو چتك هنا خوردن جوانن و تروريست اجا از وگرم خالا بريوي يعني خالا كنت بيجي بارتي ديمقراط انجليز اف زانبونش قرآنين اف يعني نظام داخلية وان وريبازا واني بارتي انجليز اشوان نفسان دي هي خلي سرفجر دا ري زمان وري نفيس وري اولا كوملا خويبون تبنر بأستا انتلكتولي كردا وزانبونا كردا ويشاقي شوابو وگر يعني ايش بيش مشتري يعني تاج غيري برتوكي ابو تنخوندي تنزاني بتنزا 10,007 تماشا باني 10,007 او الدار خليج بخوست قو ازو دما بيده دا مزراندن نزاني بون ديروكا سوري نزاني بون دستورا سوري نزاني بون تشتكل سر سوري نزاني بون هلو خو حيري ما بون كو چواو بكن جمو خواست جاركي 10,006 بو 10,007 بو نماته بيرامه گوجمر تشتكي ولو وكي برتوكا كي بتشوك لسر ديروكا سوري جمر بنفسيني جبو قامتيخن نابا پروگرامی پروردش بو که ناز بکن اف کادروی پیاده ایکو دناوا پیاده کار بکن ناز بکن سوری چیه دیروکا سوری دستورین سوری آلین سوری سروکین سوری حکومتین سوری قانون چه تشتین ولو يعني ليكولينا كيولو برفرع لسر روشا سوري ما آمده کرو مجرشاد ويشاغي آلدار نتزاني آلدار كويشاغي برپرسي پیاده بو نتزاني يعني مجير بحثات بيركي ديروكي سر سوري بكرة نتزاني تشيه ايو هيرون هاجمراتي بحثا نظام سوري دكرو وبحثا ويشاغي بارتي ديمقراط د 45 د 46 د كنت زانين بارتي تي و سيستما بارتي تي ونظام شو انجليزا جوار نفساني شخر يعني سوج نسوجي تي سوج كل تقو هدار دك كود ولو تداخذه وسري خد هاجينه واوي جيجي كوبتر حبيبينه دك كنتشتك نزانه كان برسولوجر هاتي قوتن ويدرك بيش كاميري وبلا بلا بلا ويلا سوجي ويه وكاري بشتر برسلك يولو بدته كلو تبيلت ماتماي بمينه تلدورا خب گر سوجيوي ما كاروجنا مجري ايكو كارب يعني برسوا تبدا مثلا بشار قوتيه جواز ترون ام تعرض مني داغر كري دركبه يا بيغمان تشتكي جركي يعني شخوصانه بيج نابه تشاو بيج اسروك سوري مه وعرضي هاتي داغر كرم بدوله طرفي دولته كيف وهر بيرونه يعني نابه براستيا هرمي رنابه تشينابه ونملتي هرمي وقبول دك ونجي تشينابه جي
برادر بحثا شرط و برجه بشار اسد دکه دبیجه بشار اسد بترکار رونالدی و جو ترکا خوستیو کو گرک ونج عرض سوريا داگر كري دركبن بشرم ورن رونين شي نابه يعني اخلاقي نابه راستيا قالي هريمي نابه ونزانم شو فلان ومي شوار بداگر قرار رونين يا تبحث سياستي ديك انا ت آلدار خليل تبحث سياستي ديك ت هايدار جروش السوري تتزانه كو سوري دي صالة 1990 يكي بإسرائيل رونشت لمدريد يتبيت زانه هاي تجي مسألة تني يعني تغشيمي مسألة نرى قنديلي ورجة ما استفرورده بكم استبعلمين بسياسة شيء تشوا دكارت سياسة نابرا افد ديالوجين سياسي يعني تجمر دو بسني بشار اسد او تشين اب كومرو كسين داگر كررونه صالح مسلمه تنشوب دولتا ترك رونش دولتا ترك ونجر نابش دولتا كي داگر كر چنجارا چورونشت تيكليه و بريجيما بشار اسد رتنبو اپويت 19 سالات حمبيزا حافظ اسد رونشت حافظ اسد دولتا كي داگر كربو بارتيات تيكليه و بريجيما بعصر رتنبو صدام حسين ما صدام حسين داغ رژیم کی داگر کره تو نتنی د چمپیر دودن وند چند بن کریگرتی خلام والجنوان رژیمی هاند شغل رژیم ایرانی جي صالح حجتيد وحتى رجع ايرو وتيكليه هو بالرژیم ایرانی رحي وقت نبيه تيكلي نتهر بيروني تيكلي پیوندی پرسپکتیف اون جوان دستینن ولغوري واند مشن داخویانی به بطونا هند ویواری هانه ده تو چیش مراتیه داخل و تو بحساسیت چه نابه مره به دولت داگر کررونه بريمد سياسته ده چه ده به جبو چاره سد کرنا مسئله سیاسی چه ده به بس نه اجبر نبیش اجبر گوتی که ورل سری خود خه چه نب تو لو چه دردی که پیش بری قال ولو دا اخذ وبرحتي وكسك اشترنا بيج روني رحت روني شو دا خيانيه توشو موشوت د چوات مساله هاني بيج سروكي ته ما دولت کی داگر کر نه کو خدمت تاوا بكم دولت اتركا داگر کر اشغال ترك وريبدن فرصته بدن از خدمت ما دولت اترك نه دولت کی داگر کر حوالته هذا په ما دا په وخنه چراندي وند پارلمانتویا دولت کی داگر کردنه حواله تاكو كسك نما شو قونك تركا اني خصن بناوي كردا كت كر ملت وكيلي كر برلمانتري هرمي كردا خص برلمانتويا تركي قونك تركا هوموسيكسوالي تركا تشي تاتي تقولوا هما تشخل كير داخل وخل يقولوا سري خوشتر بهجينن و ما مستقالدار خليل تقلك تشت اشتكي كيرن وتقلك تشت خوش بوتن وساعات خوش نابري منها هني كوي برسفات بدم وازي برسفات بدم اما هوالي هذي بري منسي برسفات بدم دما تورد دروا لخلكي بك خلق ناقوا سولو يعني ايه سري خوشتر بهجين وقبول بك وكوي يدرج خمناك كيف اخوي بس هنا كس هنا كازانن ببلغه وبزانبون وبانفورماسيون برسفات جيبت شو يعني شمر هاتي شمر بحثا دانستندني برژیم داگر کر کنگی دبو کنگی نابه و چه نابه بشار اسد بترکار رونه جبر کو دولت ترك دولت کی داگر کرو و عرض تركا عرض سوريا خصي بنستيخوا وقرق درك بنوكا اف مسألة هاني لسر نزانين كسين لدورة تافان اخفتني هاني دمشن بس الجم كسين كو بچه كي سياستي فهم بكن اخفتني تا 5 قرش هناك شام جي بيت زانو بركز بيت زانن هگر روجاوای کردستاني دو 2011 و 2012 ويجي فان جروبي چکدار اتفاق کربا و بترکار اتفاق کربا انا نه رژیم هبا نه شام هبا انا سوري ووات 4 پرچه يعني ديسا ايجو اكتيا سوري باراست ديسا افري وبريه اف پرگالا مي ما شام باراست ما هشگو سوريا اكتيا به باراستن يعني نولو با شام وك پایتخت ندما و پرچه و حرجيه کو شخوره وك چي وبانا جبر به گرینگ گو رژیم سوري جي فهم بك له دوخيه هنا بری آلدار و
لخم كرهاتنا هاني بيج بري وي باوس أردال آخذيبو وقوتبو اگر نج ريفبريا خسر ونج جي PKK بانا ريجيما سوري نمابو او داخوياني هنا لسر سوشيال ميديا مقالك جارة بحسابي كرين هابا آلدار جي لخم كرتي باشه ساعتا وخوش مالا وآبا مرواتي حقيوة قالك باش أجير بجم باشه او قو خوارنا خطا سيمين شبو وتقول ام خطا سيمين نا ريجيم نا اوبوزيسيون ام خطا سيمين ام سربخوانه واتنها بشتي هو قصصال تلخم كرتي كوتا بچي شوازي بيجي نقا شارتي بلوق ليتد بيجي قنجيا ما قنجيا PKK و PYD و خليسريا ديمقراطيك لسر رجيم السوري هي و شامي باراست و رجيم باراست نبون بانا نها شام پرچه ببو سوري پرچه ببو ون پاساباني في رجيم هاني بون و كردي بعامود كي از چه برسباته بدم ببادين كيش بركتش عشيرة تباديني ج عاموده از چه برسباته بدم از برسباته بيلم شخلكي عامودير برا اهلي عاموده او تنازلكن او برسباته بدم عشيرته برسباته بدم باشه حياة في درجة يعني خافاندن افي قليهاني وهو قصصال وتخافان وتقول ام خطا سيمين وابانا كريغرتينا وابانا اوبوزيسيون وانا كسو بدا كسو ورجيما تركي ونزانم شه ابا دركت كنت تجي كريغرتيكي رجيما السوري ورجيما السوري تنازناك واعترافه جبتناك تخناسكر وقالي ابوشي و خليسريا ديمقراطيك ناسكر بيتش خليسريه ب اوجي وك حزب الله بيجي رجيم السوري السربيا يجبر قنجيا ما ايران جي بيجي او PKK جي بيجي سبا بيچك طنقاوي لجميل بايك ودوران كالكان çe bebe او دوران كالكان جي بيجي arkadaşlar ما ساول ما شاميكر وما رجيم بشار أسد دينداري ماي وبفي منطقي هاني بآخذن وبان يعني أبوتشين ربان ولو بفان قوتني هان ورن شورشا روجافا كلتا شورشا روجافاي چه اگروات نهال قوم كرتي تدبيجي ما شامي باراس ما رجيم سوري باراس ما سوري باراس اگر ما اتفاق به اپوزيسيوني بكرا ما بتركار بكرا نها باراستنا يعني نها سوري پرچبانا نها شام پرچبانا كلو باراستنا شامي ويكبونا سوري ويكبونا شامي جتو وجابا يديتي خستن جابا ككيتي خستن جواتي خستن ياو ديلن مرو بولو بكفر بحالي خود نجبركو از يكي جدا خوازم يان جد خوازم سوري پرچبه لي از كني خوب في قلي هان ناكم از في قلي هان ناخابينم از نابجم از خطا سيامينم حقواس الصال زاروكي خلقي بكم قربانيش بو رجيما بشار أسد يو عيب حتى في درجة هاني يا أرزان حقواس خوينا خلقي ون أرزان دبينيا ايك خوينا خلقي أرزان دبيني PKK و PYD نازم هواي أشكره وبزمان كيولو وشعبي خد شعبي قلي كرد ودبجه ما رجيما سوري باراست ما شام باراست وما جبوش سوري مناز ناكه گرك مناز بكو گرك تيك بيج لنها خويادك هنا فهم نكري رجيم السوري فهم نكري رجيم السوري چوا دونالد ترامب لتد نري كو شروانين كري گرتي رجيم السوري بعيني شعبي حال تد نر نا او تنازدك نا امريكي تنازدكن نا فرنسي تنازدكن تجمر دچ نظام برنار كوشنير يانجي اسلام ملامه استخباراتي بلجيكي يا استخباراتي فرنسية استخبارات أمريكي بتردنيش تهيك وخلاص مسألة چözميش بو تكلها فتح كده وسروي حريك تشتكي جدا دخوازن أنا إما ما تشكر
ام چون بوان جوامێرا ڕوونشتن مەژوان گۆ هون پارتیە کوردین و ساوسا مەناو وان کرد لێوان ژمەر گوت هون نەتشتەکەن گۆمەناس ناکەن هون کینە عینی وسا دیسیج مە دەنگێ خۆ نەکرد مە گوت تەمام ئەم نەتشتێک بەسم بۆ دیالۆگێت کرد ئەساس مەکێمانیت وەردە کرد لێ دیساژ مە گۆ غەم ناکە یعنی ژمەر حەتانەژی دەبێ ئەم خۆسەریاوە قبول ناکەن دێ هون ئەم وەک خۆسەریوە قبول ناکەن و ئەم حتا ڕخسەتا خۆی چێ ناکەن و ئەم وەناس ناکەن و 24 ساعتا درن گەلاجیامەتکەن درن فەسادیەتکەن درن تشتێ نەباش سەرمەش خەڵکێ دەبێژن هەموو راپۆرێن دیگەن هێزێن دەربەتە ئەو دنیویسینن و دبنی جنویسین پارتیên کوردن دەبینە ئەم ئێمالێن ئەم باش دزانن و ژوان باوەڕ دەکەن و ترکارە 24 ساعتا لە دژی مە کار دەکەن دیساژی ئەم بۆوان ڕوونشتن یعنی جارنا ئەس دمە دەفکرن دێژم ئەمجی عەجێبن یعنی یەکی بەرامبەری تەرودنێشتەر بێتونە تشتێک ئەستا ناس ناکەم و دیساژیان پێرودنێن ji safbûnekê ji paqijiyekê ji dinizmiyekê ez nizanim yanî bera temaşevan binirxînin lê bi rastî jî dîsa ji ber hingî xelkê jî me xwast milletê me jî çû cîna digo heva ka hûn çima hûn natifiqin yanî ji xelkê werek hema em van partiya tifiqîn hema hemû tişt çê dibe bixwe newîsayê tu bar bitifiqe tiştê hêjî xera dibe ijralîkî de lê dîsa jî me got xem nakim demek dirêj em wan rûniştin her carê jî ji mer tiştek derdixistin dencam de ev rastî heye mixabin carna em bi hestên xwe tişta dinirxînin û em rastiyan naxwazin bibînin yanî tevgerekî xwefrotê bi dijmin û kurtêlxuriya dijmin bike û pîlan û projê wî rojane li dijî te bin û dijmin jêr çibê ji wê bike تê çawa jê hêviyê bike gibter bibiye ku alîkariya te bike yanî eqlê me rû nagirin belkî ana di dîrokê de yanî nifşên piştî me bên li ser me rexneyên pir tund jî bikin bêjin ya ma qey hûn netfikirîn yanî çawa yek tê meselen Tirka Efrîn dagir kiriye û ev kesana li Efrînê bîroya xwe vekirine û 24 saata li Efrînê rokê roja negotine dewleta Tirk dagirkere û heta bilakis şahî pêkanîn kêfa xwe anîn ziman gotin me Efrîn ji destê peyê de rizgar kir negotin xweserî û destê YPG bibirîn me ji destê YPG rizgar kir eynî hêz bi Tirkar kar dike û Tirk her roj li me dixin û em jî em têne kavtar bitifiqin Esas te kîmanî kir te çû bersiva banga diyalogê bi Kurdan kir te kêmanî kir gerek te tu neçûna esas ev axaftina hanê eynî axaftina Murat Qaraîlan a berî çend roja em ê yekîtî çêkin tê êneyê bereneyê esas gerek tu neçûna te ev daxuyaniyê hanê ez çawa dixwînim wekî şîlmaqekî li ser rûyê Mezlûm Ebdî Mezlûm Ebdî ê ku qaşo serokê Qesedê ê ku diyaloga di navbera PDKS û NKS û PYD di dameşandin di diyarkirin ku xelas Mezlûm Ebdî nemal ber tiştekî û tiştî wî jî tê şermezarkirin ev hewldanî wî bi van daxuyaniyê hanê tê şermezarkirin dibêje xayînin bi Tirkar kirêgirtîne xem nake bi Tirkar kirêgirtî ez te vê qebûl dikim li Efrînê ne û di nava rêveberiya Efrînê a mîtînger a dagirker NKS û PDKS di nav de ne ez jî rex nedikim baş e eger ew jî ji wir vekişin ew NKS û PDKS ji wir vekişin kî çi Kurda li wir dimîne ew çend Kurdên mayî li wê derê kî wan biparêz kî nasnama wan biparêze kî zimanê wan biparêze hema hinek li wir hebin jî cejna Newrozê jî pîroz bikin mala Xwedê ava ji ber ku çû bi saya serê te û sîstema te Efrîn çû biraderê hêje tu wan hevalê dagirkera û kirêgirtiyên dagirkera dihesêbe baş
جمر بینن سروکن اوی پدکسه و انکسه و بانا یک جه برپرسی وان گوتیه جام ترک از خوازم خدمتا دولتا ترک بکم و درفت بدن فرصت بدن برای یک جه برپرسی انکسه و پدکسه پس نی دولتا ترک ولو بوی منطقی هانی دایی وکی کو آپو خاپو سروکی نووی پس نی دولتا ترک دایی جمر بینن یک نه يعني يكي برزاني يكي هما بدكسه كادروي كي نورمال نبر برسيارجي بين بسني مصطفى كمال اتاتورك داي وجمهوريه مصطفى كمال اتاتورك دوكي كو ابو بسني مصطفى كمال اتاتورك داي د دعوه اورفاد جمير بين ازي بجمعه وانا براستي جريداي دولة تركن كريغرتينه كروحي خليسر بهذا بياتا بودجه وی ج فینانسه کرنا دولت ترک بودجه وی دی هذا په اوا کو پارلمانتو یا دولت ترک ا داگر کرده د حواله خربیج اگر پده کس او انه کس حواله داگر کرانه حواله ته هذا به 1000 قاطی حواله داگر کرانه 1000 قاطی د بره خوش پارلمانتو یا داگر کرا وکشینن د بره خوش هلبجارتنین خوجی ای حریمی ای خوجی ای دولت ترک وکشینن از نامه ببینم تشمر رخنا لبدكسه وانا كسا دكي جبركو لعفرين انا هرج حوالي خور بيج بي ون لبارلمانتويا تركي دي تشدكن اف بارلمانتويا دولتكي داگر كره هرج اپوي خور بيج چينا بت بسني دولتكي داگر كر بده چينا بت بسني كجري گلي كرد بده مصطفى كمال اتاتورك هر برسبي بي بت فش ورج مر بحصا انا كسبكو خاين حوالي دجمنانه وكريغرتينه ونظام تشوف في منطقي هاني يا كستنا دنا او زيسا ربنكي خدري او روجنا بانقي يكي ور جير بيج باشه اگر انا كسو فدك عفرينه لنافار ريفبريا حريمي ائتلافه اوبوزيسيون دنه نباشه اجي نباش ببینم لي چاره سري عاليه دن يعني اگر واناجي وكشين چه دمينه او سري سدي 20 30 40 او لعفرينه مايي وكي او شيخ علي فقرج مروان وان بباريس وكيف فقر بباريس معناه اوجي هي اف مثلا هاني جيت بي مردين برچاوي خو باشا الله الخليل يعني بارتي اخر بيش جهوال اخر بيش بدولتك داگر كر نكف نافا ديالوجي جبوچ بدزي ابو بوان رد كف ديالوجي ره جبوچ لوسلي وند كف ديالوجي جبوت وخو كشتي وخو چراندي ك دولت ترك وناس بك وناس ناك يعني جبوچ دولت ترك ور بتروني تكيت البرشي هرش خور بجمعار رونه چتر تو مظلوم عبد البرشنه ونشر بني خدينه دولت ترك ور بورتي كيف كونتاكتي لسر ما ساكرونه نا ويرش خور بصبري او كهرب معلمتر رونه ويهرب ايه كتلجاد فابريكا ويد كار دكاي ويهروني هرش خرب جميل بايك روني تكيت البرشي حياه دولت ترك تروني الدولة ترك ببربرسي تروني وجا ويهر خلقي بك خاين ومشاشتي كر ام چوهرن وسبه خلق رابن مرخنه بكن براستي لدجي پرورده بنا پرورده ما قبول ناك دبستاني ما قبول ناك دبيجي از مرسلي آزادياجن قبول ناكم دبيجي از مجلس او كوبراتيف او كومينا قبول ناكم دبيجي از مجارة نتوا ديمقراطي قبول ناكم دانجام دبيجي از خسرية قبول ناكم وهم جي دبيجي كامل هفدور باتفاقا پاكي جوا كامل في قبول دكي يعني پاكي افدا خوازانا اي كينا بالسرية دلالي كوزناد مالي دنياي اجي پرورداتا قبول ناكم وسيستماتش قبول ناكم وخلامتيا ارزاناش پاكي جيرس قبول ناكم وروشاتيا دناوا پاكي دا كيف نونوجيس قبول ناكم ازنا پدك السما وازنا انا كسما وازنا وكسروكي تي نووي كل سر حسابي ميتي بريجي ونهاجي هردو يعني هردو قناغا جيد حتى روجا ايرو ميت اوجالان دا باريسه ارتشا تركي اوجالان دا باريسه دولتا ترك اوجالان دا باريسه نته
از وی چیروکی تا قبول ناکم یعنی باشه تد چه بوان جماعت هانی رد کفنا في دیالوگی هلبت شرط وانا هي تناز ناكن حقي وانا تناز ناكن ويشوا رابن اعترافي بتبكن ويشوا رابن تقبول بكن فشتره مقبول بكن فشتر رابن ديالوجي بمركن نابري منا كي تعلم هذه في صنعتي هاني شيء نبويه شيء نبي في مسألة هاني ده نابرا فلسطين وإسرائيل ده ديالوج ده ما شيء بو فلسطيني زولوش برخولو أو نكرن بيشتي كوبو جهشت قناغا پیمان هات امذكرن فلسطيني ج دستور خو تفجر رزگاريا فلسطيني تنكرنا دولة إسرائيل راكر نا دو قناغا ديالوجي شينا بتبيش ولا أب أزم وورم مناز بكن وبشترن نا تشكيولو تني ويبتر بدو بستينن وكي ريخستن نوكي سيستم باوي سيستمي تديروك خندية اشتر ديروكا محمد بينم ديروكا محمد كو بيخنبر كو بمليارك انسان بي باوره دما صلح الحديبية دب محمد تنازل كر جي بيخنبرتيه د مور كرنيده يا قبول نكر قريش قبول نكر ترجم خو بيخنبر بري مثل بيدري محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولو هات مور كرن وتنازل كر جبو صلح الحديبية اگر منطقة سياسة وديالوج تنازل تفهم ديك دبيتا جو بدا كثيرة تبقى انا خمناك برجواندية كرتي هي از جو پرورده كومين ومومين هم دفجي بردن نتويا ديمقراطيك هم دفجي بردن فشترته چه بکره تا سیستم کی چه بکرانه جواک بخواز نتويا ديمقراطيك سراسر جوا ندل سر جواك فرض بك جواک بیجه همو تشتین دندری جواک ده رفراندوم چه ببن سیستم خوندنه دستور به چه شکل به آل به چه تشتین گریده جواکی بن رفراندوم جر لازمه ديمقراطيك اب بريمه نتجمر حرت ناوي خو بكو ديمقراطيك وتشصا سر خلقي فرض بك باش كرن تقبل نكرن تقبول بكرانا نتواتها ديمقراطيك وسيستماته وپرورداته وشكلته وحالته وفقره سيستماته قبول بكرانا وسوجي وامبو شناب تشمر عولي بسروان بده عول قبول بكر بشر مورن ديالوج ابنا ديالوج اب ديكتاتوري اب فرض كرنا وسياسات نولويه وديالوج سياسي نبي منطقي هانيه ورم قبول بكن بشر ونشد خوازن سر جوا مثلا ندا بشكرنا ده سلاداريه مثلا برنسيب ايكو قبول نكريه ديمكي عفر مجير ديمكي مثلا نا 50-50 مثلا برنسيب نافروك ايديولوژيا في سيستم هانيه از قبول ناكم ايديولوژيا في سيستم هانيه وقت يكي تهر يكي جهاديست بيرتيك في ديالوج وتراد ايديولوژياوي قبول بك وبش تور تبيج والله ده يلا خمناك بلديه كي قبول بك حمد موسى قبول بك جمال الشيخ باقي شيخ آلي قبول بكن العفرين خورتش مشتاق قزنج بكن للجزيرة خور نظام وزير حنفية ونظام وزير چقماقة افتش مشتاق قبول بكن افانا قبول بكن لي عفرم انا كثير جو بدا كثير افتشيهان قبول نكر هذا دوا آلدار خليل ورفيدر تجبو تركا رازي بك ترك تبكك فسخ كر سالا 10,000 تا دست ج آرمانجا کردستانا سربخو آزاد بردا دو ارتشا رزگاریا گلی کردستان ارتشا رزگاریا گلی کردستان تکر هیزن پاراستنا گل ج ارتش تانی هیز ج رزگاری تانی پاراستن ج کردستان تانی گل تنازكتا چكر جبو تركش ترازي بن جبو قد تركا رازي بك تا جروب خوي چكداري حموج روجا جباكور كشان خست ناف چاوي باشور ويرو تشبر هاتيه بازاريه لسر باشور دك تبيج بو خاطري تركاك تجبو تركا چكر و چنكر تا بسنه كمال اتاتürk دا تا شيخ سعيد قالوا سر هلدان كرداب چوك سر ناوي زمانه سروكته نووي
تا سروكتي نووي قوت اتاتورك ندجمني قالي كرد يا وچش تركار كر وچش تركار نكر وتنازل كر جبو ترك وناز بكن وترك وناز نكر تلسر تحقوا سا تشتركار تنازل كر فدك سو انا كسشتر دبيجي نتويا ديمقراطيك وتدفجي برناده اشتر دبيجي سيستماتا وند ما فدك سو انا كسشتر قوتي هرقو حلبك هر پیاده حلبك هر راهش چکال هم بری پککی شربك النظام فدك سو انا كسا فيشتر قوتي اف سيستما هاني اف دسكفتا هاني بيوسي باصلاحي ريفورمي قالك بشبوغا اموي قبول بكن دبيو بشكي خوار وهرتن وعفرم جوار وبرافو جوار كو باصرار بند في مسألة هاني ده اگر ولوبه تا تحقوصا تنازل جو رژیم سوری کر تحقوصا قربانی جبور رژیم سوری تا عولی کر ناوی وی کر روجاوا و فدراسیون روجاوا و تانا تشمل باکور روجاوا سوری حقوصا تنازل جو رژیم سوری و تناز ناکه جو امریکیا و تناز ناکه جو دولت ترک و تناز ناکه هات سر پدک سو انا کس هات سر کردا و تبو شیری و بطل عصر الزمان و بطل عنتریه آلدار خلیل تو ريخ ناخذ كسك تني جناف انا كس ولو برسوا تبد ولو برسوا تبد جبوت ولو وكي كرمان جوكوتي سكتم بكتم تناخذ ني خالكي نك خاين كرت تدنافا ابا خيانتي دقفزي برجيما سوري برجيما تركي برجيما ايراني با صدام حسين ارمني يوناني امريكي روس كسك لدنيا نما وتشوب وان تيكلي چينه كرتنج بوت خو رژیم خو پرورده خو سیستم خو خولي سريع خو ديمقراطيك بباريس جهاتي خلقي دك خاين حقنا لسرتي حق لسر اي كل تقوه دارتك وان هيزين و عفرين داگر کرنه تدناف وان ديه هنا طرف داگر کر رهي وتاتي تمرد نه نممكن يعني تشتكي وصا چاوا چه دبه ایدی ام هفدونا خاپینن ام اشکره جف دور بیجن تبيرونه دوی گوت اشکره تبيج از وصا وی چغم برسفه که بدن لید بن ناوی شعارات و بن ناوی نتوید و بهسته وی جوا که بخواز بلیزه جواک جنماغ بره جواک دبینه بلکه بره زیده انسانی ما دالی پولیتیکای و نل پیش بون دالی خوندنه ده دالی آگاهیان ده یا نه وصایی انا وای شورشك چه بويه براستينا سوجيتي يعني سوجي كتاب ترودني ت نهي جاي كو كيب تروني نا محمد اسماعيل نا سعود الملا نا يعني يكي نورمال جي جريزي جي فهدا كسي قرق نا بترونني بتو ريفبرياتا وخولي سرياتا ديمقراطيك رونني فهدا كسبر هرش خور القنديل روني برا هرب وكي تركابك جنهاو بيف ده اگر پدکه و پدکسه و انکسه ورم بتر رونين ديمكي وقتنا از بخوا از يعني جي از ننها نه د پاشا روجه نها جي زوان رخنا بكم و 100 سال دن جي زوان رخنا بكم چنه ولبر چنه يعني نحيفا مسعود برزاني ويكي وقتر روني سوجي كاك مسعود سوجي مسعود برزاني سوجي حميد دربندي كوري ودليف ودرفت جوره پیدا کرن حتی کن ورفان اخافتنی هانه لسر کردا لسر حرکتا کردا لسر ملا مصطفی برزانی لسر پدکی با آخذ اف سوجي وانه ودبل خامو كربين يعني وخرخ نجي بكن كو هاتن بيكي وكيتر ورونش نجبو شبتر ودنين اسفيم ناكن برا هرم بفرس يترونين امر وتعليمات اخوات الجميل بايك دستين او امر اخوة بدته خلاص دبابش مالباتا برزاني آلدار وي دبابش مالباتا برزاني پس ني مالباتا برزاني بك پس ني مالباتا برزاني وين تاني بوكن بلاستيكن وين جوهي والبرتش تكين تباور كريه كنت جميل باي كي روجا باي مراد قرا ايلاني روجا باي وكي بنيات جارنا بحثات تذكر تقول اف النرجي هيكو ولو مراد قرا ايلاني روجا باي خلصر سري ما ازابو تشي بما دجواتي الطنق دولو ما بحث ذكر اوي عم شخور ذكرني يعني ولو تتبو مجاري
يقولوا بيكنين نابرا ماكو ما نافي تكربو مور قرائل يعني روجافا جبو يعني جبو وكي قوتي أمانة اف توصيفه بنيات تبو نعم بو مراد قرائل يعني نافي تكر باوي سيستمي اويش دردگو بری چند ساله 10,011 بو لگو آلدار ولو باور کریه که مراد قرائلان روجاوای ولو تخوازه خالسر ما فرض بك ده باش خمناك لید بن ناوی شعارات و بن ناوی نتوید و بهستی ویج واکه بخواز بلیزه جواک جنماغ بری جواک دبینه بلکه بری زیده انسانی ما دالی پولیتیکای و نل پیش بون دالی خوندنه ده دالی آگاهیان ده یا نه نوسایی تراس دبيجي جرك مرو هفدونا خابيني جرك مرو اشكرش هفتو دبيجي جي اشكرش تر دبيجي ببري جي اشكر قوتي زنها جي اشكر دبيجي نج بركو از لدجي روجاوا و دست كفتي كردا منا الدجي تم دماتو ببو خلام و ببو بغبغا و قوتني مراد كرائلان و جميل بايك بجو و بيش ازوي شاغي زي الدجي تم ابيك نج بركو الدجي دەستکەفتێ کووردا لە ڕۆژاوای کوردستانێمە نا ئەس لە دژی vê nizmatî کوترابە خەلکێ ولۆ شێوەیەکی ولۆ ڕەحەت وەکو ئەرزان بکە تو li ger dagirkerayê tu tê bime rûdinê tu dagirkerar rûdinê berî dagirkirina Efrînê piştî dagirkirina Efrînê serokê te yê Newewî tê bîrate piştî dagirkirina Efrînê daxuyaniya apohîna bi Kurdî bi Erebî bi Tirkî ez hêvî dikim hesasiyetê Tirka li Bakurê Sûriyê were berçavkirin baş e ev axaftina min e axaftina apoyê hesasiyetê Tirka were berçav derbaskirin ev kî got serokê te yê Newewî ne serokê pedekesê û enekesê gotiye ha hayê tişte hebe ê ku pesnê dagirkera da serokê te bû ê ku rêzê ji hesasiyetê Tirka re dendrê Sûrî re digire serokê te bû ez bûm ez ê ku dewleta Tirk diparêzim ya serokê te yê Newewî diparêze ke yanî bi çi mintiqî tu wilo vê xapandina hanê dike ma mintiq maye ma axlaq maye ma hal maye çi maye ê baş e yanî pêwîstî bi bersivekî bi çi rengî yanî ez dizanim ku ev rexneyên han ev bersivdayîna hanê vala ye xelas yanî ev apoçî ev xapoçî wilo li kerê şeytên siwar hatine nemûmkin e wilo mejiyê wan blok bîye hatî kilîtkirin bi axaftinên wek aldar sibê heya êvarê were derewa bike û xelkê bike xayîn bê bilgeh bê delîl bê tiştek nizanim yanî îjek demek xelkê dike xayîn wextê argumenta dibêje hiceta dibêje bihaneya dibêje delîlê xwe dibêje ev delîlê han yanî rêxistina xwe pê pîs dike li wî û li rêxistina wî vedgere li HDPya wî vedgere li apoyê wî vedgere li PKKya wî vedgere biz kes tune were jêre bîne berhev baş e ême ev erkê min e ez çi bibînim li derveyê rastiyê jê bersivayî bidim ja wê apoçî werin çima tu bersiva êdin nade kuro êdin çêz bersiva min de bidim çi ji me wan yanî çi gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê êşandine bi qasî PKK û bi qasî Eldar ez çi bersivayî bidim Siûdil Mele teşqelakî bike ez ê rexnî wî bikim û mikir zêdeyî wî yanî Siûdil Mele bi wê teşqeleya xwe êşan malbata xwe êşan gelê Kurd êşan bi qasî ku Eldar ê teşqelê Eldar kesek nizanin ji ê Siûdil Mele bi hezar qatî xerabtir e û di nava PKKê de îja wê yanî ez xwe nayînim wê asta ku behsa van meselê hanê bikim bere piçekî wilo xwe biparêzin bere piçekî wilo zanibin dema ku diaxivin ev biraderê me ya apoçî Eldar û xêrî Eldar yanî dema ku biaxivin û xelkê bikin xayîn û kirêgirtî û kurtêlxwir xwenas bikin li ser çi rûniştine xwenas bikin zanibin ku wê bersiv hebe yanî bersiv bi nerîm bi belge bi axaftin bi înformasyon
نولو شو باش حتى مجارك يدن حتى داخويانيك يدن دناوا خير وخوشية بمينن سلاف